Joseline Mbabazi umukuru w'enshonga ze by'amakomere Kyenjojo atugambira ebikizire kuri Obutabanguko bw'omumaka. N'abantu 83 bana abalinjaji batiru ntajyantirege antumisire manyankozerata twina abantu 257 then abana abahire munda ndi abantu bakuru amazire atubekero takozere tanyekanize kutungenda tamanye na urumutwekere maybe government ekempowerera muna abakyara yaba ubusobozi bakora baitu kandi abasaiza banagiriza amaka bagarekera abakazi gukora buri kintu cyose alumwe bintu by'omukazi asemerire gukora alumwe bintu by'omukazi atasemerire gukora kazi barukole bintu by'ingurine eka yona karora ngo niwagemerizeho niwabishobora niwabirorera nawe natunga that kind of proud no kwepanga kandi kitasemerire kuvuga cyara mu magana ingi baitu enkuru munezi tugenzi identify aka district haliyo nibwobunaku government erengero kurwanisa bitu bicyaro mu bwingi muno kandi abantu abokurwana abokugura kwa sente mbetaba mu bikora ebitale bimu ahubwo Obutabanguko bw'omumaka kweyongeraho na cyanjuro ngombaro bw'abana barikutwara enda omuri Kyenjojo nugweyongera buri zoba okugeza mu mezi umushanju gonka abikigana 30 batwirenda abakiro bato evugambirwa izoba ryanyumwe baziyo babire bari mu mushomo go kushomesa byo kurwanisa Obutabanguko bw'omumaka oburiyo n'ubukanyo mu cyangeki. Omuganda makuru nkago emzeru jiriroho Obutabanguko bw'omumaka nkabashijo kuvyama n'abana bezarire okukozesa ebitokoza bwongo okutuntuza abana okurwanagana kw'abazire hamwe n'ebindi byinji nibigambwa kuba bitekere mushecho mu district ya Rubirizi. Number 1 gender-based violence. So nabake ya umuberanga, you do those sensitizations and what empowerment to concentrating ku Katanda sub-county. Omushomo ogugubire gwebembirwa bakya international in Uganda ekitongore kitari kya government kandi gubira hambuga nkoriza district ya Rubirizi gubire kugenderira kwegesa bebembezi ahakurwanisa Obutabanguko bw'omumaka. But then those anti-sensitizations mark chetaga tuzichusemu tibano baberanga bebali down on the grassroots by identifying the families zetumanyi tizikola ki zina a lot of what violence ebyenfuna lesero Obutabanguko bw'omumaka abokuba abashija bo bari controllinga efuna ya family kandi oshangwa omukazi n'abaana nibo bari kukora abokuba nkarubirizi mainly to dealing with agriculture, new economic livelihood. Women economic empowerment is actually very good because it helps the woman, stand her ground. It helps the woman fight for the family. So I request that women let's engage into productive activities. Aba bashavire mushomo nkeju kishitira kimwe ha muntu wa hansi okongera kwatanisa mu kurwanisa Obutabanguko bw'omumaka. Namazima abakazi nito twa participating kunkandi tushaba ogumushomo guhika hansi na munonga n'abantu n'abakuru ku rugo mu district nabo basupporting na munonga nkebe bitongore bikwa byiziromo. Gashakwa Daniel Wingana na Onesmus Ndianabo.